មេរៀនទី17មន្ទីរពេទ្យនិងសុខភាពមេរៀនទី17មន្ទីរពេទ្យនិងសុខភាពមេរៀនទី17មន្ទីរពេទ្យនិងសុខភាព Bài 17, Bệnh viện và sức khỏe. Bài 17, Bệnh viện và sức khỏe. Bài 17, Bệnh viện và sức khỏe. Lesson 17, Hospital and Health. Lesson 17, Hospital and Health. Lesson 17, Hospital and Health. សួស្តីតើអ្នកមានអាការៈអ្វីខ្ញុំមានក្អកនិងឈឺក្បាលតើអ្នកមានក្តៅខ្លួនទេបាទចាស់ខ្ញុំមានក្តៅខ្លួនខ្លាំងអ្នកគួរទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំត្រូវការចាក់ថ្នាំទេប្រហែលជាត្រូវចាក់ថ្នាំនិងផឹកថ្នាំខ្ញុំនឹងទៅជួបគ្រូពេទ្យឆាប់ៗនេះសូមឲ្យអ្នកឆាប់ជាសះស្បើយអរគុណច្រើនសួស្តីតើអ្នកមានអាការៈអ្វីសួស្តីតើអ្នកមានអាការៈអ្វីសួស្តីតើអ្នកមានអាការៈអ្វី Xin chào, bạn có triệu chứng gì? Xin chào, bạn có triệu chứng gì? Xin chào, bạn có triệu chứng gì? Hello, what symptoms do you have? Hello, what symptoms do you have? Hello, what symptoms do you have? ខ្ញុំមានក្អកនិងឈឺក្បាលខ្ញុំមានក្អកនិងឈឺក្បាលខ្ញុំមានក្អកនិងឈឺក្បាល Tôi bị ho và đau đầu. Tôi bị ho và đau đầu. Tôi bị ho và đau đầu. I have a cough and a headache. I have a cough and a headache. I have a cough and a headache. តើអ្នកមានក្តៅខ្លួនទេតើអ្នកមានក្តៅខ្លួនទេតើអ្នកមានក្តៅខ្លួនទេ Bạn có bị sốt không? Bạn có bị sốt không? Bạn có bị sốt không? Do you have a fever? Do you have a fever? Do you have a fever? បាទចាស់ខ្ញុំមានក្តៅខ្លួនខ្លាំងបាទចាស់ខ្ញុំមានក្តៅខ្លួនខ្លាំងបាទចាស់ខ្ញុំមានក្តៅខ្លួនខ្លាំង Vâng, tôi bị sốt cao. Vâng, tôi bị sốt cao. Vâng, tôi bị sốt cao. Yes, I have a high fever. Yes, I have a high fever. Yes, I have a high fever. អ្នកគួរទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកគួរទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកគួរទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យ Bạn nên đi khám ở bệnh viện. Bạn nên đi khám ở bệnh viện. Bạn nên đi khám ở bệnh viện. You should go for a checkup at the hospital. You should go for a checkup at the hospital. You should go for a checkup at the hospital. ខ្ញុំត្រូវការចាក់ថ្នាំទេខ្ញុំត្រូវការចាក់ថ្នាំទេខ្ញុំត្រូវការចាក់ថ្នាំទេ Tôi có cần tiêm thuốc không? Tôi có cần tiêm thuốc không? Tôi có cần tiêm thuốc không? Do I need an injection? Do I need an injection? Do I need an injection? ប្រហែលជាត្រូវចាក់ថ្នាំនិងផឹកថ្នាំប្រហែលជាត្រូវចាក់ថ្នាំនិងផឹកថ្នាំប្រហែលជាត្រូវចាក់ថ្នាំនិងផឹកថ្នាំ Có thể bạn cần tiêm thuốc và uống thuốc. Có thể bạn cần tiêm thuốc và uống thuốc. Có thể bạn cần tiêm thuốc và uống thuốc. You may need an injection and take medicine. You may need an injection and take medicine. You may need an injection and take medicine. ខ្ញុំនឹងទៅជួបគ្រូពេទ្យឆាប់ៗនេះខ្ញុំនឹងទៅជួបគ្រូពេទ្យឆាប់ៗនេះខ្ញុំនឹងទៅជួបគ្រូពេទ្យឆាប់ៗនេះ Tôi sẽ đi gặp bác sĩ sớm. Tôi sẽ đi gặp bác sĩ sớm. Tôi sẽ đi gặp bác sĩ sớm. I will see the doctor soon. I will see the doctor soon. I will see the doctor soon. សូមឲ្យអ្នកឆាប់ជាសះស្បើយសូមឲ្យអ្នកឆាប់ជាសះស្បើយសូមឲ្យអ្នកឆាប់ជាសះស្បើយ Chúc bạn mau khỏe lại. Chúc bạn mau khỏe lại. Chúc bạn mau khỏe lại. Wish you a speedy recovery. Wish you a speedy recovery. Wish you a speedy recovery. អរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើន Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn rất nhiều. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.